Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar Iqra ke-5 halaman 6. Ada Bu Yani di Bengkulu. Silahkan Bu Yani dimulai. Orang di Taiwan sekarang ya. Silahkan. A'udzu Yang kencang, kalau billah. giliran ngomong kencang. Aduh, Kencang. emang ini mic-nya udah kenceng tadi loh, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamu suka Bismillahirrahmanirrahim. dengerin suara sendiri nggak rekaman? Tadi Dengar. bismillahnya tuh kayak bismillah, kayak keselak gitu loh. Kenapa tuh? Tahu dia Tahu. enggak ya? Tapi di bismillahnya, coba kalau barangkali saya salah pendengaran ya. Kalau di bismillah suka bismillah, 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 kayak gitu. Harusnya kan bismillah, bulat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi boleh jadi Eh, saya salah denger ya, nanti dengerin ya. enggak salah, Pak. Enggak tahu kadang suka begitu. Ya, kenapa itu ada kayak keselak? Bismillah, bismillah gitu. Nggak Harusnya tahu bismillah. gara-gara disuruh ngapal ain gitu mungkin. Iya. Ayo, silakan. Mulai. Wa qaumuhuma lana abidun. Wa qaumuhuma wa qaumuhuma lana abidun. Kok gitu Kemudian, suaranya, ah, Pak? Kok gitu suaranya kayak kakek-kakek? emang udah kayak kakek. Nggak, suaranya kencang dari tadi, saya teriak-teriak kamu buat tona habis. Hari ini saya Wa ngajar ma tadi udah 4 orang. Gitu. wa Ya. ma bainahuma la'ibin. Wa ma bainahuma la'ibin. Gitu. Zalikal fawzul azim. Zalikal fawzul azim. Kazalika najzil Kazalika lanajzil muhsin. Kadzalika najzil. Kadzalika najzil muhsinin. Kadzalika najzil muhsinin. Wahum la yash'urun. Wahum la yash'urun. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Fil Kemudian, azab fil azabi mustarikun. fil adabi mushtarikun. Malakum la Ih, suaranya kayak nenek-nenek nih. Men. Semangat tuh. Dibales lagi. ma Malakum. Bentar, Pak. Belum selesai tadi, Pak. Iya, iya. Ya, Nek. Ya, nih. Malakum la tanasorun. Malakum la tanasarun. Wa aksaruhumul fasikun. Wa aktsaruhumul fasiqun. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. A'ama a'lama A'lamu. a'lamu ma la ta'lamun.
A'lamu ma la ta'lamun. Min haitsu la yash'urun. Min haitsu la yash'urun. Kemudian. Dzul jalali wal Jangan ada le. Dikata, Pak. Zul. Zul. Gimana, Pak? Ada Zul. le-nya. Zul. Bentar, Pak. Ini ikronya terbang-terbang gara-gara kipas angin. Banyak alasannya nih ngaji nih. Kayak Bu Usup juga. Kenapa Bu Usup? Ini lagi nyiram korma katanya. Aduh. Zul. Zul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram. Wa tawasau bil marhamah. Wa tawasau bil marhamah. Irama zatil ibad. Imad. Imad ya. Mm-mm. Irama zatil imad. Irama dzatil imad. Wa fir'auna izal autad. Kok idal? Wa fir'auna dzil. Idal dari mana? Aduh. Wa fir'auna zil autad. Wa fir'auna dzil autad. Kemudian Fil fulkil mushun. Muskun, mana muskun? Mashun. Mashun. Jangan tidur jam segini atuh, masih siang. Fil fulkil mashun. Fil fulkil mashhun. Apa tadi aku salah ngomong, Pak? Aduh, Maskun. kebalik di halaman mana tadi ya Allah. Maskun. Maskun. Terima kasih doa semuanya. Mudah-mudahan tetap sehat. Suara saya habis. Teriak-teriak terus. Fulkil mashun. Iya, fil fulkil mashhun. Kemudian. Pendek. Apanya pendek, Pak? Nu-nya. Siapa yang pendek? Nu-nya pendek. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Belum aku baca juga udah dibilang pendek-pendek. Fama. Tadi nu-nya wa nahnu. Gimana sih? Coba tadi dengerin lagi rekamannya. Wa nahnu gitu. Ya, aku salah. Udah. Iya, memang kalau sama yang sepuh juga harus dijelasin gitu, malu. Aduh, Masya Allah. Fama lakum kaifa tahkumun. Fama lakum kaifa tahkumun. Wa ma kanu muhtadin. Wa ma kanu muhtadin. Kemudian. La yuflihul kafirun. La yuflihul kafirun. Kemudian. Huwal khusran. Khusran. Khur dari mana? Allah ya Tuhanku. Masya Allah. Huwal khusranul mubin. Huwal khusranul mubin. Kemudian bil akhirat. Bil akhiratihum. Apa sih? Kenapa ini teh? Tumben malam ini.
bil akhirati hum Kemarin yuqinun. katanya nggak mau pagi, nggak mau siang, konsennya terbagi. Udah malam ingat Tahu, apa lagi? Aduh, tahu nih Pak. aduh. Bil akhirati hum yuqinun. Kemudian. Wahum la yas'urun. Wahum la yash'urun. Bal ajib atayau. Iya apaan sih? Salah mulu. Astagfirullah. Allahu Bal Akbar. ajib atawa yashur. Khorun, hurem, Bal khorun. ajib atawa yaskhurun. Bal ajibta wa yaskharun. Kazalika naf'alu bil mujrimin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kemudian yang ini. Sanasimuhu alal khurtum. Sanasimuhu alal khurtum. Kemudian Wahadzal baladil amin. wahadzal baladil amin. Makanu bihi yastahzi'un. Bakanu bihi yastahzi'un. Bapak suaranya gitu sih. Yang tadi yang keras itu. Suara sayanya habis. Ya, iya, iya, iya. Aduh, ampun, jahe, jahe, ya, ya, ya. Sok. Wa ma kana minal musyrikun. Musyrikin, musyrikun. Musyrikin. Wa ma Ampun, ya wa nih. ma kana wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Kemudian, ayo, demi Yani pinter, coba teriak-teriak. Nah, yuk, Yan. Humul yauma mustaslimun. Humul yawma mustaslimun. Yang juga ya. Hah? Sirotokal mustaqim. Siratakal mustaqim. Kemudian, Ntar yang habis aku, Pak Ustadznya nggak ada suara lagi. iya gimana lagi? Habis daripada dinye, dibilang kakek, ya udah, udah kakek, udah punya cucu, belum keluar. Iya. Mana ini? Bentar. Abadan, Ini abada, Bismillahirrahmanirrahim. Abadan. abadan, Abadah. abada, abadan. Kalau dihentikan jadi abada, gitu. Ya, Pak. Yaumal ya. Yaumal qiyamati wazna. Yaumal qiyamati wasna. Wal adiyati dobba. Wal adiyati dhabha. Falmuriyati. Falmu panjang. Oh. Falmuriyati qodha. Falmuriyati qadha.
Falmugirati subha. Falmughirati subha. Kemudian. Fa'asarna bihi naq'a. Fasarna bi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Kemudian. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Waja'alna naun Waja'alna naumakum subuta. Subuta aja. Subata. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna nawmakum subata. Bil aksarina a'mala. Bil akhsarina a'mala. Yuhsinuna subha. Subha. Ya berapa sih ngantuk ya kamu teh? Yuhsinuna sub'a. Sun'a. Itu bukan, Mbak. Titiknya di atas. Nanti saya lagi bikin program metode ajari. Metode ajari nanti mulai belajar huruf dari dasar. Kenapa ini jadi ini, kenapa nun dan ba sering ketuker. Tak dan ya sering ketuker. Sun'a ya, bukan sub'a. Sun'a. Yuhsinuna sun'a. Kemudian Kanu min ayatina ajaba. hanya pendek. Ajaba. Kanu min ayatina ajaba. Kanu min ayatina ajaba. Wazidnahum huda. Wazid zai. Wazidnahum huda. Ulangi, Pak. Enggak, bagus. Enggak. Fasaufa yada. Yade kok kalah. Fasaufa yada. Suburo. Fasaufa yad'u thubura. Kemudian. Wa yasla sa'iro. Wa yasla sa'ira. Teriak-teriak habis suara saya teh. Aniatin jika dihentikan aniyah. Ini tak marbutoh. Aniyatin. Aniyah. Jadi kalau dihentikan tak marbutoh Marbutoh. bunyinya jadi ha. Silakan Bu Yani. Tasla naron hamiyah. Tasla naran hamiyah. Suara Yani itu kadang-kadang ada ngegatan. Ada gitu ya. Itu dari mana ya? Mungkin suka ngenyeng-ngenyengin orang mungkin ke bawah. Oh, bisa jadi. Itu Hmm. kalau ada satu lagi Nur Hamidah tuh yang dari Hong Kong ada juga itu mah kalau lagi ngaji suara neneknya masuk dia. Gitu. Kalau suara kakek. Ya nih tinggal di mana itu ya nih gitu. Kayak gitu. Ayo.
Nanti dengerin ya. Suara Bapak. Dengerin ya nanti suaranya. Kayak ada kayak gitu, ada gitu-gitunya. Makanya aku suruh Bapak tuh keras itu apa ya, bacaannya ntar aku ngikutin gitu. Tapi tetap Oh, aja belum dapat. bisa aja. Alasannya banyak. Orang saya teriak suaranya lagi habis. Tega-teganya di call nih ya. Yuk. Penyiksaan. Aduh. Yuk. Terus. Tusqa min ainin aniyah Kamin ainin aniyah. lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Kok Bapak nggak ada suaranya, Pak? Halo? Masa? Halo? Iya, barusan. Ini baru ada. Coba Ah, ulangi lagi, Pak. Lisa. Suruh teriak lagi. Lisa'yiha radiyah. Kemudian. Makasih, Tetika. Pandai apanya sering salah ya, tumben. Aduh, grogi. Ayo. La tasma'u fi Tas ada e-nya tuh, jangan ada e-nya. Lah, tas, jangan ada e-nya. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Malam nuhit Tuh, bihi. tuin bihura. Apa gimana sih? Malam Malam biasa aja. Jangan ada cengkok ngegeter. Malam tuhit, jangan ada gitu. ma Atuh, dicukup. Malam. Astagfirullahaladzim. Aduh, jangan ini. Kenapa jadi ada suara kakek neneknya keluar? Malam tuhit khubra. Udah Jangan. dulu, Pak. Malam. Malam Jangan ada tuhit gitu. bihi. Ya Allah, Bapak. Aduh. Malam tuhit bihi khobro. Khob. Khubra. Malam tuhit bihi khobro. Malam tuhit bihi khubra. Kemudian. Bihazal hadisi asafa. Bihadzal hadithi asafa. Manaj anah manahanu bimustaikinin. Manah nubi mustaiqinin. Wahuwa khairul hakimin. Wahuwa khairul hakimin. Hal ataka hadisul junud. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa samud. Fir'auna wa samud. Iza waqa'atil Waqiah. ya. Iza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqiah. Ayo. Iza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaq'ati. Laisa liwaq. Ya, Pak. Laisa liwaq'atiha kazibah. Kayak ada tokenya ya. Duh, Ya. gimana ya? Laisa liwaq.
liwaq'atiha kadhibah. Baguslah bayan ini. Wal qamari iza talaha. Ya. Ini ada gitu ya. Tapi mungkin itu seninya kali ya. Ciri khas Bu Yani, nggak apa-apa. Wal ardi wa ma tahaha. Tahaha kecil atau ha gede ya? Lagi. Wal qamari iza tola. Kok Wal tolaha? Talaha jangan tolaha. Bunyi A. wal qamari iza talaha. Wal qamari idza talaha. Kemudian Wal ardi wal ma tohaha. wal ardi wa ma tahaha kecil dulu baru gede. Wa ma tahaha gitu. Wal ardi wa ma tohaha. Iya, tahaha hutang ha kecil sama gedenya ya. Tapi udah ya bagus sekarang udah berwibawa ya Bu Yani ya kayak biasanya. Bisa sih Hmm? selalu berwibawa kok. Iya. Makasih. Aduh. Kayak kepedeannya tinggi sekali. Ya terus. Wal qamaru bihusna. Bihusban. Bihusnan. Bihus. Titiknya selalu lupa ya kau sering ketuker antara Wal nun dan ba. qamar. Wal qamaru. Wal qamaru. Bi ini Bihusban. bi ya. Iya bi. Wal qamaru bihusban. Wal qamaru bihusban. Wa wadu'al mizan. ووضع الميزان Wa aksaru fihal fasad. فأكثروا فيها الفساد Yudo. Ya, yudo ya. يوضا jangan Yudo yudo. aful. Yudo afulahumul azab. يضاعف لهم العذاب Watabhakum nawala tabqun. وتضحكون ولا تبكون Zalikal khizyul azim. ذلك الخزي العظيم Makisina fihi abada. ماكثين فيه أبدا Hal jangan yastawiyani. yase jangan ada e-nya hal yastawiya Hal yastawiyani mala. Ini malah. malaka masalah Hil masalah masalah Hil hal yastawiyani. hal yas Hal yastawiyani masalah. hal yastawiyani masalah Wahum bil awfafil a'la. wahuwa bil upukil Masya Allah. Wahum bil ufukil Kok wahum? a'la. Wahuwa. Wahuwa bil Wahuwa bil. ufukil. Wahuwa bil. Wahuwa bil ufukil a'la. Susah Iya. amat sih.
wa huwa bil ufuqil a'la. Fasa fahasaru fas fahasaru Fahasyara fahasaru fanada. fanan fahasaru fanan Pahasyaru bukan pahasyaru. Pahasyara. fahasaro ya Iya. fahasaro fanada Fahasyara fanada. alam ya'atikum Alama. Ada huruf mati, hati-hati. Alam. Jangan alam ada e-nya. alam ya'atikum nazir Alam ya'tikum nadhir. wa huwal hakimul khabir Wa huwal hakimul khabir. fartakibhum wastabir Pendek. oh, fartakibhum wastabir Fanataqibahum wastabir. kahasimil muhtazir Pendek. oh ya kahasimil muhtazir Kahashimil muhtazir. wa namariku Mas, musfufa bukan mus. Mas, mas, oh, mas, mas. wa namariku masfufa Pendek. Nggak ada yang Aduh. panjang. Wana mariku Wanama masfufah. wanamariku masfufah. Fu-nya panjang. Masfufah. Punya panjang. Masfufah. Wanamariku masfufah. Wana mariku masfufah. Ya. Kemudian. Watawasau bil marhamah. Watawasau bil marhamah. Semangat 17-annya, Masya Allah. Hebat begini ini. Iya, Pak. Ini mad jaiz munfasil sama mad wajib muttasil. Ada alisnya dibaca Bapak. panjang. Itu 5 alisnya ketukan. itu alis itu itu namanya apa, Pak? Alis itu patah panjang ya. Saya bilangnya kayak alis, mirip alis. Iya. Ya, yang mad wajib muttasil alisnya kan tebal, panjang. Yang mad Mad jaiz wajib munfasil, mutasil. yang mad wajib, yang ulaika ini mad wajib. Wajib dibaca panjang karena Berarti tulis, nyambung. Pak, biar aku ingat. Sok mad ada di pelajaran tajwid saya itu yang surah-surah pendek itu yang saya bikinkan udah ada itu. Mad wajib mutasil, mad wajib mutasil, mad. La a'budu. La a'budu. Ulaika. Ulaika. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Kemudian. Ala asarihim yuhra'un. Ala asarihim yuhra'un. Ala atharihim yuhra'un. Wasalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin.
ulaika ala huda Ulaika ala huda. makisina fihi abada Makilsina fihi abada. Alam. alam najlil Alam. alam Alam. alam najlil Alam alam naj'alil. naj'a alam naj'alil arda Arda. mihad Arda. Orang Bengkulu nih tuh Arda. Arda. tuh alam naj'alil arda mihada Alam naj'alil arda mihada. bihazal hadisi asafa Sinya sa ujung lidah. Bihadzal hadisi asafa. bihazal hadisi Bukan asafa hadisi, hadisi. Syadal, hadisi asafa. Sa ini sa ujung lidah. Bihadzal hadisi. bihazal hadisi asafa Itu masih sin kecil. Ini si. Nih dengerin ya. si asafa Bihadzal hadisi asafa. Ini dal sin, ini apa sa. zal bukan dal Bihadzal, zal ini bihadzal. zal ya Aha. bapak tadi ngomongnya dal Bihadzal ya. bihadzal hadisi Tuh, sinya tetap asafa salah. Saya lagi konsentrasi di sini. Di sininya salah jadinya sayanya kok salah. ayo Oh. mana pak Ini si sa. Bihadzal sa hadisi sa asafa. si Bihadzal hadisi si. Jangan hadisi. si Hadisi. bihazal hadisi asafa Ya, hutang si ya, bukan hadisi tapi hadisi. Oke, enggak apa-apa. Terus min aulia. min aulia Min aulia. panjang lagi ulaika humul kafarutul fajaroh Pendek. panjang Fajarah. deh Bagiroh. ulaika humul kafarutul fajaroh Ulaika humul kafaratul fajarah. Kemudian. la ilahu wa Ha. Mana hu? Ha. La ilaha ula. tapi aduh mata melek la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Dari nafas haram hukumnya. Kalau Iya ya nggak Pak. kuat bagi dua. Gimana ya Pak? La ilaha ula'i wa la. Kalau nggak kuat. Wa la ilaha ula. Bagi dua aja. La ilaha ula'i wa la ilaha. Iya. Ulangnya dari mana Pak? Wala ilah. Wala ilaha ula. Tapi hari-hari itu dilatih biar kuat ke sini ya. Gitu. Iya, Pak. Kalau sering dipaksain ini sampai ke sini. Agak cepat sedikit. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Itu sampai. Ya, Apa artinya itu Pak? kenapa? Artinya apa? Ini tentang la ilah tidak ada ilah kecuali dia. Sama seperti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Tapi ini tahu dari ayat yang mana ini? Gitu. Kalau la ilaha illallah kan la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Ini inna gunnah ya,
Huruf guna ada 2, nun dan mim bertasydid. Ya. Ini huruf gunnah namanya. Ya. In, inna, Inna. inna, Inna. ana, Anak. Anak. anak, anna, Anak. Nanya pendek. Anak. anna, ama, Ama. am, Ama. ama, amma, Amma. Pendek maknya ya. Amma. innahu, Innahu. innaha, Innaha. ummuhu, Ummuhu. ummuha, Ummuha. innahum kanu mujrimin. Innahum kanu mujrimin. Wa inna ilaihi roji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Kemudian. Summa, Pendek. summa ada. Gitu Pak. Mm-mm. Summa adbaru yas'a. Summa adbara yas'a. Fa innal Jahim. fa, Jahim. fa innal jahimahi Yalma. jahimahiyal Ma'wa. fa inna fa innal jahimahiyal Hinya mu'wa. panjang. Fa Oh, innal jahima hiyal ma'wa. fa innal jahimahiyal ma'wa. Kemudian. Labisina fiha aqaba. Labithina fiha ahqaba. Hadaika wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Kemudian. Inna hazihi Tazkirah. Inna hazihi tazkirah. Pendek. Inna hadhihi tazkirah. Nggak ada yang panjang. Inna hazihi tazkirah. Kalau yang panjang itu ujungnya ada mad tabi'i, ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jadilah mad dari sukun. Mana? Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu panjang. Mad ketemu satu. Ini nggak ada madnya. Tazkirah. Jadi jangan dipanjangin. Inna hadhihi tazkirah. Kemudian. Summa amatahu. Fa'akbarah. Summa amatahu fa'akbarah. Summa amatahu fa'akbarah. Segitu dulu ya. Nanti Iya, diulang-ulang Pak. lagi. Iya, Suara Pak, sayanya ngantuk. habis. Ini Ngantuk, Pak. kalau sama Bu Yani harus kencang sekencang-kencangnya. Dianya sendiri ayun, lembut. Aduh, aduh. Enggak, itu kan Pak, ntar buat hafalan aku biar itunya. Biar Uh, bisa ngapal ya, panjang pendeknya boleh, gimana boleh. gitu. Udah bagus kok, tinggal sering ulang aja. Mungkin karena kau ngantuk malam ini. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima Ya, Pak, kasih. ngantuk banget Ya, rasanya. billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.